Timu ya Flori ya Beojithi itakiritie miaka 20 iria irathii bitika cia Finland cia thi mweri ukite nirekirie gucagurwo muthenya wa umuthi kiharu-ini gia Kasarani guku kaunti-ini ya Nairobi. Lydia Jeruto egatire tigiti ihenyaini ria mita 800 akihũthĩra muigana wa ndagĩka 2 na sekondi 2 na kumuthutha na hakuhĩ mũno ni Jacqueline Wambui guku Solomon Lekuta Tilita akimatha hotani akihũthĩra ndagĩka 1 na sekondi 46 na Kipng'etich Ng'eno akirikia ari wa keri na kugata tigiti ihenyaini riri. Njorua ya under 18 ihenyaini ria muthiguko umwe kiharo Mary Mura agakorwo ari wiki kuona Grace Nyakai wa gicigo gia Central ndanakorwo agikinyaniria sekondi iria iheanitwo ni kiama kia mahenya IAAF. Ihenyaini ria mita 5,000 Njorua a mwaka muhituku Zakayo Edward na Stanley Waithaka nio marugamirire bururi mwena wa Imwana. Tunaomba Kenya timu watuchagulie coaches wazuri wenye wana understand juu najua sasa kuna vijana wako shape. Sasa wasipigishwe tena hiyo shape wote. Wale wenye juu coaches wao wenyewe wanajua huyu kijana wako shape, huyu mwingine hana shape. Alafu wale ambaye wako hawana shape ndio sasa wapate mazoezi mzuri. Lazima nishike goal. Sitavumzika mpaka nishike hiyo medal. Haduni Hamedhe ya mathako ya Kameme TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũgũre wa Karuiru. Chance Mucharu. Mpoke.